Ćao ljudi, mi ćemo danas da naučimo kako ćemo da napravimo ovu scenu ovdje. Ja sam to uradio na fizički način, o tome možete da vidite u prošlom videu, međutim ja ću ovo sad uraditi manualno, znači manualno ću placirati ove Lego kockice, zato što je to dosta lakše nego na fizički način. Dakle, ajmo direktno da počnemo s time šta će nama trebati. Nama će trebati Blender, treba će nam GIMP za Lego logo na našim kockicama i treba će nam ovaj font, zove se Lego Thick. Kada ukucamo ovdje Lego font, onda prvi font koji bi trebalo da izlazi je Lego Thick. Stavit ću link i za GIMP i za ovaj font u deskripciju i onda vi skinite samo jedno i drugo i to bi trebalo da bude to. Sve ovo besplatno, ja inače koristim Photoshop, međutim u ovom slučaju ja ću da koristim GIMP da bi jednostavno tutorial bio skroz besplatan, pošto je Photoshop malo skuplji, a GIMP je skroz besplatan. Tako da koristimo GIMP, Blender i ovaj font koji je isto besplatan. Ajmo direktno da uskočimo u Blender i mi sad imamo ovu kockicu. Kada ja sad stisnem N kao neutralno, uključiti samo screencast keys, da možete ovdje dole da vidite šta klikćem, levi klik, desni klik, srednji klik. Idemo na item, kada biramo naš cube, on je 2 sa 2 metra. Prvo što ću ja raditi jeste da prebacim units kod ovog scene taba na millimeters, ovdje da piše length, sad vidimo da je 2 sa 2000. Dakle, to je to. Zašto je to bitno? Zato što ja sam sad ovdje otvorio ovu sliku. Ukucao sam Lego Brick Dimensions i ovdje imamo sve što nama treba. Imamo i ove kote ovdje, međutim ja ću to samo poput oka da uradim, znači ovo neće biti egzaktno, ali ću uzeti ove egzaktne mere za ove generalne mere. Dakle, ja ću to sad staviti na drugi monitor. Ako vi nemate drugi monitor, to uopće nije strašno, samo pratite ovaj video. Dakle, ajmo direktno da počnemo. Ja ću da kliknem ovdje na naš cube, ići ću na X i dužina celog ovog objekta je 31,8. Sada vidimo da ovdje imamo jednu veliku ploču koja je jako tanka. Da vidimo onda širina ovog tela je 15,8. I to je to, sada dozgo imamo već profil naše kockice. I visina je, ajde da vidimo, 9,6. Znači 9,6. Kada ja sad stisnem navrpad 1, vidimo da imamo ovaj naš deo. I ako se mi previše približimo, onda deo nestaje. To možemo da rešimo tako što idemo pod View na Clip Start i postavimo ga na 0. Sada možemo da vidimo ceo naš deo i iskreno da vam kažem, nikad ništa lepše u životu nisam vidio. Dakle, ajmo direktno da počnemo sa donjim delom ovdje. Mi za to isto imamo dimenzije, međutim te dimenzije mene ne zanimaju. Stisneću Ctrl 7, ko hoće da prati tačne dimenzije, on to može da radi, međutim ja to sad neću. I šta ja sad radim? Stisnuo sam Ctrl number pad 7 kako bi došao u donju projekciju. Odabrat ću samo ovaj donji deo. Stisnuću i smanjit ću malo. I šta ću sada raditi? Ja ću ovo smanjiti otprilike ovoliko. Mi možemo da vidimo da ovo nije ravnomerno skalirano. Ovuda je više prostora ostavljeno nego ovuda. Tako da ću stisnuti S i Y. I onda ću to još malo skalirati dok to izgleda ravnomerno. Otprilike ovako. Šta ću sada uraditi jeste da stisnem Ctrl R. Da dodajem ovdje jedan loop cut po Y osi, on se sada pomera i kad stisnem desnim klikom, on će se vratiti na sredinu. Stisnut ću Ctrl B za bevel i vidite da ja sad dobijam jedan segment. To jest još jedan segment. Ja sad mogu da dodam više ili manje, međutim jedan segment je sasvim dovoljno. Ja ću to skalirati da širina tog segmenta bude otprilike ista širina kao što je na spolju. Sad ću vam pokazati. Znači ovo treba da bude otprilike isto kao ovo. I ako mislite da je ovo malo široko, vi možete da stisnete S i X i da smanjite to. Znači S, X,
i to je to. Ovdje se to ne prikazuje, ali možete da gledate S, Z vam to povećava po Z osi, S, Y vam to povećava po Y osi i kad stisnete S i X to ide po X osi. Meni se ovo već dopada i ja ću sada stisnuti ovaj icon ovdje, on je za face select mode, to je za površine. Možete to da promenite na vertex sa 1, na linije sa, to jest na ivice sa 2 i face ili površine sa 3. Shift klik na oba i sada ću ići u number pad 3, to jest u projekciju sa strane. Idem na ovaj wireframe, stisnem E i ja ću ovo sada da podignem otprilike ovako. Tako da dobijamo ovaj deo ovdje. Kada stisnem, sada mi vidimo da su ovdje naše dimenzije malo čudne, pošto imamo sve ovo, idem na item, mi vidimo da imamo sve ovo, a da to nije 1, a to bi uvijek trebalo da bude 1, jer ako mi sad stavimo jedan bevel modifier, evo ga bevel, mi vidimo da on definitivno više zaobljava ovu ivicu nego ovu i ovu. I kako bismo to popravili, mi treba da stisnemo Ctrl A, Rotation and Scale. Mi vidimo da je ovo sada sve 1 i da je ovo sada kako treba. Međutim, 100 mm je definitivno previše, ja ću ovo da stavim na 0,5 mm, možda čak i 0,1 mm. To je već malo bolje, 0,2. 0,2 izgleda dobro. Ajmo da gledamo i ovdje dole, da 0,2 je definitivno bolje. Ići ću ovdje na 4 segmenta, stisnut ću duplo V i Shade Smooth. To je to. Sada imamo ovaj naš deo i mi možemo da dodajemo ove cilindre koje su ispod, nisu na ovoj slici, ali mi možemo da vidimo na ovoj slici već da imamo 3 cilindra ovdje dole. I mi ćemo to sada da dodajemo. Dakle, ovo ide ponovno na drugi monitor. Control 7. Control number pad 7. I sada mi idemo na Shift S. Cursor to selected. I sada stisnemo Shift A. Tražimo cilindar. I skaliramo ga skroz na dole. Dok mi ne vidimo da se poklapaju ova ivica i ova ivica. Malo ćemo prostora ostaviti tako da ova ivica i dalje provjeri kroz ovu i to je to. Dakle, ja sad idem G, X i dovešću ga ovuda. Sad mogu da ga skaliram još malo, tako što sam S i Shift Z, tako da ga skaliram po svakoj osi sem Z, da se ovo ne bi ponovo povećalo na Z osi, pa da ovaj deo bude veći nego ovaj. Znači imamo Shift Z i ja ću ga smanjiti otprilike ovako. Mi generalno sad vidimo da se poklapaju ova ivica i ova donja ivica, to jest ove površine. I to ne treba budu tako, tako da mi idemo u ovaj wireframe mode, stisnemo na ovu površinu i spustimo je minimalno, znači bukvalno ovako je već dovoljno. Mi ovu površinu već možemo da izbrišamo, ne treba nam, međutim ivice i dalje moramo da spustimo malo, tako da šta god da radite morate da je spustite. Idemo i ovako, ovo donje nam isto ne treba i to je to. Vraćamo se ovako i mi sad ništa ne vidimo, zato možemo da dodamo jedan Solidify modifier. Idemo ovdje na modifier, to je ovdje gdje je francuski ključ, Add modifier i Solidify i idemo sada Rotation and Scale. Ovo je definitivno previše, ajmo da vidimo 1 mm, 1 mm je previše, ajmo 0,5 mm, to izgleda već mnogo bolje. I nemojte da se brinete za ovaj loš shading, to će nestati za koji trenutak. Ajmo sada da idemo na još jedan modifier, idemo Array. I mi sad možemo da vidimo da je ovo na pogrešnoj strani, da mi ovo treba da dovedemo ovdje. Dodat ćemo još jedan segment, tako da imamo count na 3. Mi sad vidimo da jedan cilindar nastaje tu gdje drugi prestaje. To je zato što je ovaj relativni offset na 1. Ako mi ovo smanjimo, onda će jedan da prelama drugi i to nije dobro. Mi ćemo ovo sada povećati sve dok ovaj ne bude u sredini. I
razlika odavde do ovde otprilike nije, dok ovo rastojanje ovde ne bude kao ovo ovde. Tako da ću ovo sada povećati još malo, to je definitivno previše, znači ajmo da pokušamo 1,25 i to je bolje. To mi se već sviđa, međutim ovo i dalje nije u sredini. Ajmo sada da pokušamo 1,3. To je to. Ajmo da stisnemo apply ovde. I sada kad idemo na F3, set origin, upisujemo ovde. Znači idemo F3 i onda ovde upišemo set origin. I onda origin to geometry. Onda mi ovo tehnički možemo već da postavimo na 0,0 kod y i z. I onda znamo da je ovo tačno u sredini. Dakle, idemo, proverimo Solidify, da li je baš tako kako se nama sviđa. Ja ću ovo možda malo povećati. I to je to. Meni se ovo već sviđa, možda ću još malo povećati. 0,8. Otprilike tako. Sada ću stisnuti Apply. I sada ako stisnem na naše cilindre i onda Shift klik na našu Lego kockicu, stisnem Ctrl J, to jest J kao Jovan, mi vidimo da low shading nestaje zato što je ovaj deo i ovaj deo sada jedan te isti. Međutim, mi sad vidimo da smo bevel stavili na none, stavit ćemo ga na angle i onda će shading postati još bolji zato što sada samo beveluje ivice koje su veće od 30 stepeni. Dakle, ajmo dalje. Nama sada trebaju i ovi cilindri koji su gore. Zato stisnemo 7 na number padu, Shift A, i onda stisnemo Shift S, cursor to world origin, da budemo sigurni da je u sredini, to je u centru. Dodajemo jedan cilindar, smanjimo ga dosta i sada otprilike možemo da ga skaliramo kako god mi mislimo da je to u redu. Idemo u edit mode i onda ga pomeram. Stisnem Ctrl kako bi snapovao. Stavit ću ga ovde. Tako otprilike. I ovo mi se već dopada. Međutim, meni se ne sviđa koliko je visoko. Tako da ću ga smanjiti. Pod set osi. Ovo mi se sviđa, međutim ovo dole ne. Tako da ću ja ovu donju površinu kao prvo podići. Sve dok ne stane ovde unutra. Znači G i Z. I sada kad nestaje, ja ću stisnuti X i Faces. I sad vidimo, kada idemo u wireframe, da je ova površina unutra, ali da nema više ove donje površine. Ona nam suštinski ne treba. Dakle, idemo ponovo na number pad 7, idemo na add modifier, idemo na array i sada ćemo da ga pozicioniramo, ne 3, nego samo 2, pozicionirat ćemo ga tačno ovako, onda idemo na mirror, znači dodajemo još jedan modifier mirror i sada možemo s ovim da se igramo. Ovo mi izgleda dobro, rastojanje odavde do ovde treba bude isto kao odavde do ovde, znači idemo još malo, to je možda čak i previše, znači 2,05, to već izgleda dobro. I ovaj mirror možemo sada da stavimo i na Y, tako da to već imamo i na drugoj strani. I to izgleda dobro. Idemo apply, stani, prvo idemo na array i onda apply, i sada i mirror apply. I sada imamo ovo. Kada stisnemo shift klikom na ovo, prvo na cilindar i onda shift klik na kockicu i onda Ctrl J, to jest J, onda imamo to, shadeujemo smooth i imamo Lego kockicu. Dakle, mi smo sad suštinski završili sa Lego kockicom. Vi ovde možete da prestajete, ako ne, stavit ću vam na... Mi smo sad ovde završili suštinski kockicu, međutim mi ćemo sad staviti ovaj logo. Ako vi želite da stavite nešto drugo ili ne želite uopšte ništa da stavite,
onda vi preskočite ovaj deo, ja ću vam sada staviti na ekran kada počinje sljedeći deo i ko hoće gleda, nek gleda, ko neće, nek ne gleda. Dakle, mi sada otvaramo GIMP. Mi vidimo šta sam ja ovdje uradio, međutim, to ćemo sada uraditi ponovo. Ja otvaram sada GIMP, pošto mi se izgasio, zato što sam slučajno stisnuo nešto što nisam trebao, zato što sam navikao na Photoshop. I mi sad čekamo. Dakle, sada kada se otvorio GIMP, mi ćemo da stisnemo na File i New. Meni je sad ovo na njemačkom, međutim vi ne biste trebali da imate probleme da to uradite sami, pošto je bukvalno na svakom jeziku isto. Ovdje gore je width, znači idemo na širinu. Ja ću ovdje staviti, ne znam, 700 i na visinu ću staviti, ne znam, 300. Vama ne treba mnogo veća rezolucija, pošto je to onako mnogo mali deo i vi nećete uopšte koristiti piksele, nego samo vektor. Ja ću vam pokazati sada kako se to radi. Ako ste skinuli taj font, vi idete na ovo slovo A, to je za tekst, povučete ovako, preko cijelog ovog belog dela i kucate Lego. I to je suštinski to. Vi sada selektirate sve to sa duplim klikom, kucate Lego, evo ga, Lego Thick Italic i mi ćemo to sada sve povećati. I to je to, malo manje, i to je to. Možemo sada da selektiramo nešto drugo i da ga pomerimo malo, to je to. Mi možemo sada da idemo na naš layer, da vidim gdje je. Aha, evo ga ovdje. Idemo desnim klikom na ovaj Lego, idemo na Alpha to Selection, idemo na Selection i Invert, i sada suštinski šta radimo, jeste pravimo novi layer, to je ovdje dole, ovdje, tu gdje piše Fill, ide se na Transparency i sada uzimo neki brush, ja ću uvezati sad ovu olovku i crtat ćemo unutar ovog dela, zato što GIMP nema mogućnost da uzimamo samo neki fill bucket, pošto će to biti malo ružno kada to radimo, tako da samo uzimamo bilo šta i popunjavamo ovo u sredini. Dakle, sada kada smo to uradili, idemo na Selection i None. Suštinski mi se možemo da brišemo ovo Lego, jer nam to više ne treba. Sada nam ostaje samo još ovaj del. Idemo na Alpha to Selection, to je to. I onda idemo Selection i onda idemo na Selection to Path. Onda idemo ovdje na ovaj Path. Idemo na Lego, desni klik i onda Export Path. Ja ću sada ovdje staviti Lego 1.svg kao Scalable Vector Graphic i stavit ću na desktop. Zašto Lego 1? Zato što sam ja ovo već jednom radio i to već imam na desktopu. Idemo sada Shift A i idemo idemo File, Import, Scalable Vector Graphic, evo ga ovdje. Idemo na desktop i evo ga Lego 1. Ubacit ćemo to. Sad ovdje vidimo Lego. Kada stisnem na 7, možemo da vidimo da je to to. Malo ću ga povući na gore. Ovako. Smanjit ću ga dosta. I ovdje idemo pod ovaj path,
ovdje gdje je ovaj zeleni path, mi idemo na preview resolution i ovo je trenutno mnogo visoko. Ja ću ovo sada smanjiti na 4 je definitivno premalo, ali 8 bi trebalo da bude u redu. Mi sada idemo na F3, idemo convert to i sada mesh from curve i to bi trebalo da bude to. Sada kad idemo na tab, mi vidimo da su ovo sve verteksi. Idemo alt i desni klik na našo E, istisnemo F, isto to sa L, isto to sa G i sada mi imamo problem kod O. Idemo alt i desni klik na unutrašnje O, idemo X i onda vertices. Sada idemo alt i desni klik na ovo, idemo E, S i smanjimo. I mi vidimo da je ovo definitivno previše široko, idemo S, X, smanjimo ga na X osi i onda ga samo rotiramo. Vi to radite samo u ortogonalnoj projekciji kada stisnete number pad 7. Zato što inače će se rotirati po nekom čudnom uglu. Kada to sad ovdje uradim, ups, ne tako. Kada to sad ovdje uradim, vi ćete vidjeti da se rotira po nekoj čudnoj osi. Tako da to radite tek kada stisnete number pad 7. Sada imamo naše Lego. Idem F3 i set origin. Origin to geometry. Sada mogu da ga rotiram po Z osi za 90 stepeni, minus 90 stepeni i sada ga smanjujem sve dok nema visinu koju ja želim da ima, to jest širinu. Idemo otprilike ovako. Sada stisnem number pad 1, spustit ću ga skroz dole, stisnem A u edit modu i E da ga smanjim malo, to jest da ga spustim malo. Sada ponovo izlazim iz edit moda i idem ovako na dole. I ako vi imate problem da vam jedna stranica ide na gore, na primjer ovako, pošto sam to jednom imao, da mi sve ide na dole, sem ovo O, ono ide na gore, onda vi samo stisnete E i onda spustite manualno, znači G i Z. I onda selektujte sve, Shift N i to bi trebalo da reši sve probleme. Znači ja ovo sada ponovo spuštam, ovako, znači number pad 7, i sada Shift D, idemo G, Y, Shift D je pravilo duplikat ovoga, znači kad stisnem Shift D mi imamo duplikat toga, ja ću sada izbrisati, i onda G i Y za pomeranje po Y osi. Sada stisnem na ovo, pa onda Shift klik na ovo, stisnem Ctrl J, pa onda Shift D, G, X za pomeranje po X osi, idemo ovako, sada ponovo ovdje stisnem Ctrl J i sada to samo ponovo uradim. Idemo ovako i to je to. Sada ponovo Ctrl J, dok je to selektovano sve, ponovo ovdje, Ctrl J i sada je to sve jedan deo. I vi imate sada jednu lepu Lego kockicu. To je to. Naš bevel je nekako mali, tako da ću ja sada stisnuti Shade Flat da vidimo u čemu je problem. Ok, ja definitivno vidim u čemu je problem. Mi moramo ovo manualno da bevelujemo. Znači idemo na Edge Selection Mode, stisnemo Alt i klik, i onda Shift Alt i klik na sve ovo, i onda samo Shift klik na ove ivice. I onda možemo da stisnemo i Shift Alt na ovo, i Shift Alt na ovo, i Shift klik na ovo, i Shift klik na ovo, znači na sve ove ivice. I onda teoretski na ovo unutrašnje. Znači sve što mi želimo da bevelujemo, na to stisnemo
Alt Shift klik ili Shift klik, pošto mi ne želimo da ove selektujemo i ove sa strane, već samo ovo unutrašnje. I ovo isto. I ovo isto. I da, i onda stisnemo Ctrl B za bevel. Sada malo bevelujemo. Prilike ovako, dodat ću 2 segmenta. To radimo sa scrollom na mišu. Sada imamo ovo. Shade smooth. To je to. Isto to bismo mogli ovdje da radimo. Sa face selection modom. Ctrl B. I to je to. I mi smo uradili Lego kockicu. Dakle, ajmo na shading. Stisnemo ovdje na shading. Idemo 7. Number pad 7. I sada mi ćemo da stavimo ovdje random boju. Mi boje možemo da nađemo kada ukucamo u Google Lego Hex Code. I onda imamo Lego Color Codes. I sada imamo, na primjer, za crvenu, žutu, međutim ima još jedan bolji sad. Idemo na Lego Hex Codes. I onda idemo na ovaj prvi sajt. I sada imamo listu svih kodova za svaku boju. Ja ću sada, na primjer, uzeti ovu boju ovdje. Znači, dupli klik na ovo. Ctrl C. Uđem u Blender. I dodajem jedan Color Ramp. I ovdje gdje je crno dodat ću Hex Code. Ovdje, Ctrl V. I to je to. Sad stisnem ovo belo. Tražim drugu boju. Primjer ovu. Ova mi se sviđa. Uđem ponovno u Blender. Stisnem na ovu belo. Pastujem ovdje. I sad imam to. Međutim, šta ako hoću više boje da imam? Stisnem na ovo plus. Sad imam ovo. Idem ponovo na Google. Hoću da imam ovu boju. I ja to sada unesem ovdje. Evo da ga pomerimo ovamo. I sad hoću još jednu crvenu. Ajmo da tražimo jednu crvenu. Naprimjer ovu. Sada ću da dodam ovdje crvenu. Mi vidimo da se ove boje mešaju i mi to ne želimo. Zato idemo ovdje na Constant. Sada ćemo ovo pomeriti ovamo, ovo pomeriti ovamo i ovo pomeriti ovamo. Tako da otprilike sve zauzima isto mjesto. Znači istu površinu. Ovako. Sada idemo na Shift A i tražimo Object Info. Idemo random. Što znači da svaka kockica koju mi sada dodajemo, to jest dupliciramo, ima jednu od ovih datih boja. I to je to. Sada idemo na Roughness, ovo ću staviti na 0.2. Na Clear Coat stavit ću na 1. I to je suštinski ceo shading. Idemo Shift A, Plane. Sada ću ići na Number Pad 1, Side View, na Layoutu i podići ovo samo malo i sada ću to duplicirati. Idem RZ, ne znam, neki broj ću da lupam, pošto ne treba sve da bude isto. Stisnem G i Shift Z, tako da mogu da ga pomerim po svakoj osi sem Z. D, RZ, ponovo lupam neki broj. G, Shift Z. I onda ponovo D. G, Shift Z. Sad ću to uraditi iz ovog ugla. Pomerit ću ga ovako. Rotirat ću ga. Pomerit ću ga. Znači duplicirat ću ga ovako. Ovako. Ajmo još jednom. Ovako. Sada bismo mogli da uradimo još ovo, da ga dupliciramo. Idemo frontalnu projekciju.
stisnemo Alt R da bi vratio rotaciju na tačno koliko treba, znači na 0,000. Sadimo R, X, 90 i stavimo ga tako da bude na crvenoj liniji. Ovako. Sad možemo da stisnemo ponovno R, da ga rotiramo malo. I sada možemo da dodamo nekoliko ovih koji su pali na stranu. Njih ne bi stavio toliko koliko bi stavio ovih uspravnih, pošto je ovdje površina mnogo veća i verovatnoća da će pasti ovako je mnogo veća nego drugačije. Sada što ću raditi ovdje je da stisnem Shift D, ponovo Alt R, R, X, 180, tako da imamo i nekoliko njih koji su pali pogrešnu stranu, tako ću ovo podići malo. Idemo ovako, G, ovo je sada samo placiranje, tako da ću to malo ubrzati. Sada još možemo da radimo ovo, da uzmemo jedan ovaj, stisnemo Shift D, Alt R, da ga rotiramo po Y osi za 45 stepeni, prilike ovako, da ga podignemo da bude ivica na podu, prilike ovako. I sada što možemo da radimo jeste da ga pozicioniramo ovako. Mi naravno možemo da ga pozicioniramo po kom god uglu. Ja sam htio sada 45 stepeni. Sad imamo ovo. Ajmo da pogledamo kada uključimo ovo. To izgleda dobro. Idemo u kamera mod. Ovako. I sada ćemo se približiti. Ovako. Ajmo ovako. Ovo mi se sviđa. Sad ću dodati jedan HDRI. Pre toga ću sačuvati ovo. Save. Lego tutorial. I idemo sada na ovaj World tab. Na ovu tačkicu. Environment texture. Open. HDRI. I sada ću uzeti ovaj, da vidimo kako sam uzeti, evo ga ovaj. Kada stisnem, sada ću stisnuti negdje da hoće da mi bude fokus, znači ovdje, Shift A, Empty, Plane Axis, to će sada biti moj fokus. Kada idem u kameru, idem ovdje na Depth of Field i kao fokus objekat Empty. To je to. Kad idemo sada u rendered mod, mi vidimo da imamo fokus. Meni se ne sviđa što je ovo sada bilo u Eevee-u, tako da ću ja ići u Cycles, pošto je on mnogo realističniji. Sada ponovo kada se vratimo u rendered view, vidimo da je ovo dosta bolje. Međutim, mi ovdje imamo ovo svetlo, ja ću to sada izbrisati. I možda ću malo oslabiti Depth of Field, tako što idem na 5,6. Možda i na F8. Što je veći ovaj broj, to je veća površina koja je u fokusu. I meni se ne sviđa što je ovaj HDRI rotiran od prozora, tako što ću ići na, zato ću ići na shading, object, world, kada stisnem sada na nulu, vraćam se u shaded mode. Ja mogu sada da stisnem na ovo, Ctrl T, i da ga rotiram po Z osi za minus 90 stepeni i ja ću dobiti dobro osvjetljenje. Možda za 90, možda za minus 100, to je to. Sada ću odabrati ovaj plane, idem ponovo na object, dodat ću mu jedan principled shader, stavit ću ga na kod hue saturation value,
stavit ću ga na value od 0.3, roughness ću mu staviti na 0.2 i to je to. Sada ću ići u ovaj moj render tab, samplece ću staviti na 400 i mi se vidimo kada ja ovo renderujem. Ćao! Dakle, sada kada smo završili i to, mi vidimo da imamo ovakav rezultat i meni se to mnogo sviđa. Koristili smo Cycles. U ovom slučaju sam koristio 500 sampla, a ne 400, zato što sam jednostavno hteo bolji rezultat. Međutim, mi vidimo da i dalje imamo nekoliko piksela ovde koje možemo uništiti sa još više samplova, međutim za ovaj tutorial je to sasvim dovoljno. Dakle, mi se vidimo u sljedećem tutorialu i ja se nadam da ste vi uživali u ovome i da ćete praviti dobre stvari. Pošaljite mi na Discord šta ste uradili, moje ime je dole u deskripciji i mi se vidimo. Ćao!